video, moje ime je Torix i danas ćemo igrati Lov na Titan Rank. Igrat ćemo različite mini igre da dobijemo pumpkine i ako dobijemo Titan Rank, ja bi bio srećan obola. Pa, prva igra koju ćemo igrati je Super Smash Mobs. Da, igramo Super Smash Mobs. What the Da, igramo Super Smash Mobs. Kicam Creeper, oh my god, zašto odmah ovaj? Čekaj, šta je ovo? Bum. Kako sam bio blizu. Odmah sam get rekao. Zašto? Ok, nije bitno. Idemo. Bum. Ja, get rekao. Evo, malo sad ćemo tražiti pumpkine. Aga. Uspio sam. Da, treba pumpkine, gdje su pumpkine? Pumpkine. A da ne bi gore neki pumpkin. Ne. O da. Oh my god. OMG. Oh my god. Ne. Ne, zašto si mi to uradio? Oh yes. Kill you with a tag. You killed dummy with explode. Haha, bio sam ga. Zašto ja? Ko je to? Joj, to je onaj. Ok, dobro. Nemoj me stalno više ti tvoje Wither Skull. Stalno mene nađeš. Oh. Super. Alo, imam jedan live. Joj, bacio sam bombu. Haha, bacio sam bombu. Če su pumpkini? Pumpkini. Jako znam šta je tu. Tražim pumpkine. Ojo ne. O ne. Gdje su pumpkini? Zašto nema pumpkina? Bum. Okej. Gdje su pumpkini? Oh my god. Okej, tamo jedan si igrač. O, to je onaj. Dobre. O ne. Sad se sakrio, a on ima 4 života. Našao me. O ne. O ne. O, našao sam pumpkin. Yes, našao sam ga. Opa, dobar sam, našao sam pumpkin. Pa da. Ok, on ima 3 života, sad će se ga mene tražiti. Ja sam užasan za njega. Oh my god, tamo su pumpkini. Mali je lighting pumpkin. Particles. Gdje je onaj? Ovo je pumpkin. Ovdje su pumpkini. Evo ga, vidio sam ga. Evo ga tu dole. Oh! Ne, pa što stalno postavljaš toga čovjeka? Daj, bježi od mene. Ne. O ne. Aha. Da. Ne. Zašto sam dobio react? A dobro ljudi, baš smo našli jedan pumpkin, mislim, super. Još smo jedan pumpkin, pa.
hoćemo li igrati još jednu Super Smash Bros. Pa prećemo na drugu igru, vidimo se u sljedećoj igri. Ok, evo ga, sad igramo Mixed Arcade, to je Snake, au, ovo će biti dobro. Nisam je neki baš pro Snake, ali kako ćeš kad dađeš neki pumpkin, kako ćeš ga distrojovat? Ne znam. Ok. Ovdje lagano nam se naći pumpkine video. Terrain je sav, mislim. Našto. Ja neću igrati F5 zato što sada searchujem za fine pumpkine. Ćemo ići, ajde idemo, ja nemam reversal. Da, dropali su me. Dobro nisu. Aha, živ sam. Yummy. Honey buddy! Ok, uspješan proći. Čuj ovo Snake. Au ne, laga mi. Oh my god. Oh my god. Ne! Šta je ovo? Oh my god, ja da sam se izvukao. Aj, one. Oh. Što laga? Nešto laga. Daj, please. Uspio sam, dobre. Dobre. Dobro, uspio sam se nekako izvući. Još uvijek igramo. One. Juda. Ojoj. Hoće da me zablokira. Ali neće moći ove noći. Neće moći ove noći. Sad ću tebe zablokirat. Get wrecked. A znaš šta? Nije zablokiran. Hoće on mene sad da zblokira. Ovo je baš... O ne! Tamo se stvorila oca tamo. A ne. Neću uspjet. Nisam uspio. A ne. Bilo mi je zalagalo. I nema ovdje pumpkina. Nema pumpkina. A bilo mi je zalagalo. Bilo mi je zalagalo. Što sad igramo? Dragon Escape, mislim. Dragon Escape. Ok. Igramo se sa malim mountain. Oh, yes. Ok. Wow. O ne. Zašto? Ok, nije bitno. Idemo mi. Lagano. Idemo. Ako. Du. O, jesam glup. Zašto? Joj, ne. Vidimo se nakon break. I sad igramo Dragon... Bomb Blabbers. Da, Bomb Blabbers. Igramo Bomb Blabbers. Baš sam srećen. Tu ima malo šanse da se nađe neki pumpkin. Oh. Get wrecked. Nah. Why? I mean, just why? Why are firing? Zašto si na mene puto? Jeste mrzim ja, zašto na mene putaš? Šta sam ja? I valjda kad ništa ne ide dobro, igrat ćemo naravno Super Smash Bros. Pošto je najbolji, znači najbolje. Da. I još šta je ovo? Atomic Blast, mislim. What? Oh my god. Dobro, može ova mapa, znam gdje se nalazi sa pumpkine. Ovdje se spawnuju. Pa tu je jedan čovjek. To treba mi malo polako da gledam. Ok. Ona je baca stvari. Sine!
Pusti, što ne baca sve. A de? Što je ovo bilo? Što nisam uspio? Okay. Oh, get wrecked! Get wrecked! Get wrecked! Get wrecked, mister! Okay. What the fuck? What the hell was that? Što ti bacaš na mene to? Čuj, ste mrzim. Ovaj baca na mene. A gdje ste pumpkini? Pumpkini! Oh. Dobar dan. Dobre, ne tekujem fall damage. Oh, ovaj, Mr. Derpy KFC. Boom. Nije me ne vidio. Just se stvori. Pumpkini. Stavljaju se pumpkini. Evo ovdje. Ok. Najbolje mjesto. Idemo dole. Šta? Našao sam blok. Kako pokupiti? Mogu pokupiti. Svako sam umro 2 puta. Ok. Gdje su pumpkini? Pumpkini. 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 What the hell, man? Oh my god. Oh my god. Ok, uspio sam malo da preživim. To si bilo super. Evo, šta ovo blokova ima ovdje? Gdje su pumpkini? Pumpkini. Vidim melons, ali ne vidim pumpkins. Boom. Na. Get wrecked. Oh my god. Jone. Oh, nah. Hell no. Hell no. Haha, get wrecked. Šta? Dobre pove. Oh my god. Ne, nemoj da sme ganju. Hahaha. Get wrecked. Oh! Yes, get wrecked. Oh ne. Oh, pumpkin. Yes. Oh, get wrecked. Get wrecked, ali mislim stvarno. Uspio sam reći još jedan pumpkin. Znači najbolje ova mapa. Da. Evo me gore. Evo, sad koristim, mogu. Ok. Znači ovo je najbolje. Dobro, što sam pumpkin. Oh my god. Sigurno me nije svidio. Oh, get wrecked. Oh, get wrecked. Jesam ovo drvo. Gdje ima pumpkine? Pumpkini, wherever you are, just show me your love. What the heck? Šta ja govorim? Okay. Just pumpkin. Oh! Ja sam glup! Ne, zašto? Sam ja toliko glup. What the heck, ja sam toliko glup. Pa, vidimo se još jednoj igri. Ljudi, imam jedno iznenađenje, našao sam old chest. Wow, ajme ga samo otvrt. Evo ga. Old chest. Šta sam ovdje dobio? What? 27 melons. Paintballs. Oh. Morat ću. A? Da ja nemam možda pig pet. Dobro, evo mi uspio sam. I još jedna runda. Još jedna runda ovoga. Super Smash Mobsa. Da. Ok, šta ćemo prvo? What the heck, ona odmah ide na mene.
Joj, jes mi baga! What? Ja da se pomjerim. Samo, izvinite. Izvinite, molim. To je bio TeamSpeak. Znam što ovako ulaga mi. What? Molim te, bar mi te. Oj, zašto mi toliko laga? Ova dvojica skeletona su stvarno luda. Da. Vidio. Get wrecked, sine, get wrecked. Joj, čekaj, preživio, znači to je srećnih godine. Oh, ne. Ću vidjeti sad. No, ne, zašto? Zašto dobili? Samo moram sljedeći čuvat. Mam jedan live. Ne, ova džena je megma. No. Ej, hvala ljudi što ste gledali Titanic Love, ali nismo uspjeli da vidimo Titan Rank, pa vidimo se u sljedećem epizodi. Pause.